masakin hen la bel ko ki chena to so la phom ni ho zo se na bon ni ko pa tu ni jong wan ni so chum chum la chum ho na be khom ki lo ite Russia le Ukraine ki ka ki buina thathum mong ling tok lanin nisim som ni le thum li kho chenin zong Russia tian Ukraine ti sunga galbol naw a hat sa jing na layu vin hi tu ni khun jong tu pi pa ma Odisha ko pia bomana la nawa naw sen thathum khat pan nan mi ginin thina ana tu waiting Ukraine President Volodymyr Zelensky in phondona anane jin hi hichi thilsu hi wa hom ni khwa chu Russia tian len na Caspian TP zona liang ni chun Ukraine military target khatle mihim chen na mon chu missile anaka mo hin la hichi Russia te len ni jong chu Ukraine te anti-aircraft missile hon anaka phlawe tin tu so chun asejin aseina bana Ukraine te president pun hichi thil so naw sem kisan ki tha jing na hi Russia te national interest tha khat chu hi tin ana sejin hi kai phopia tu so mi hon tu do anane na over Ukraine gamsunga tu letwa Russia in ato pha ho zo si zong kinong la zo tho tho ting a hi ayin hi chine ding chun Ukraine panpi na tu ni sana hin ki thopi jing hon a hin bang ta ki thopi na api zo jing oven apu ding a hi na ti pe na hi sule aman tu do adwan bun na a chun Vladimir Putin to boina in chamna alut na thai ding a hi pole ke hona su zomding adei sa dan ala phongin hi tuli tu din mana Ukraine gamsung solam se hilowa thanglam le sa solam gam kai ho zo se yung Russia si paitin alon jing na lai win na ki seizin Kharkiv ko pia zong mihim chen na inmun residential house ho zong dip na nei levin wang hom ni khwa chun akap jing na lai win hi tin ki seizin hi hisi thil sa chun mi thum velin thina atuwa ki sukha na nei zong tampi dingin asiyun hi gaya te khat chu gal ki pana pa tu ni sana Kharkiv ko pia thina tu hi mihim jasagi hitadin agisayin hi Germany gamsunga Russia mi Geneva Honsun Ukraine chunga Russia galbol dei lonan ki phinna adnei vet hi hichita bangma chun Paris ko pia Ukraine pi che ho chun Russia galbol dei lona ki phinna adnei vet hi Russia chalo na hi genocide hi na ti vet hi hichita bangla ki phinna hi masanga pana zong wanoi mun chum chuma nom na bana tu hapta sunga pin jong hi Russia galbol dei lona zala ki phinna hi anachi hazinga hi tin thulu kachun asein hi Общаемся с правительством Европы. Russia in Ukraine abu phong jing zia wanoi holinga western gamoto Russia ki ka hoi mota laita in Russia ten government sa anei hola akison pi mamau salmat kiti NATO hon satan to tia aheno intercontinental ballistic missile chu achi sawa sadni nisim somni khosun lolhingta patik na kinai tin Russian President Vladimir Putin phodona ananezin hi hichi thu to ki sign Russia President pon Russia dona longput longgel ne hon ki tha gel phat kitna anei ding ovin anasei na hi hichi missile hi Russia gamsong phumlam kaya pretsik mona kapdu ahin kilometer sang wala gam ha kamsaka peninsular mona target munchu phatain aboi na hi akti hichi missile hi wanno ya garment cha missile hola akim nei loi pina aki seina bana missile kana hi nuclear warhead som kalwal apu thei chule wanno ya ka phalal namun anei lo ahina bana notpur chule south war ho chanjong amuna pana aka pha thil na seun hi gaya te khachu wanno ya Russia hi nuclear garment saklama haupi hi na banun galki pana pat Russia president pun thangpungta nuclear garment sa nei ho ki go chai jingsa dinga avel vela na sei jing chu hi
achi sa wang hom ni chanchun Mariupol kopi sunga Russia sipai tian tanglowa abulu jingjiovin kopi sunga kisial namun alu khapin Azovstal steel plant muna ho chu kipido Israel del ding ovin Russia tian pha na piu ki cheizo injong koiman kipido na anei po nahi tule to hi chimuna kisial Ukraine sipai le mi pi ho hi akisokha tampi amna banuwa nele sa iza ka hi na sata a rasam ahitai akiti nahi Islaimon hi Europe Ukraine gam sung pumpi adinga steel plant len pin a hina bana kisial na leiko uma Islaimon na mi tampin bitna ane yo hi akiti aman hi Russia se paitian lon mudinga aniki gon uchu bu haina anane uwa blockade zo abol kumo hi hinla tuni sana Islaimon na kisial Ukraine ti adinga hi mailam itabango ahong hi seite hinai poitin tulut khatsun na season hi Russia tin agal bolu tu sana anong tolova salam kai Donbas le Donetsk lama vekula chamthat piding dan wa aniki seizing wa win tu sana at salo dano hi nisin nagi hiel jingin a hitin tulut khatsun a seizin hi Deputy Commander of Russia Central Military District pu Rastam Manikayev fil asaina a masanga ki gon nabang hilowa ki gotna offensive ata chipi dano an saidoin a hi amana saina tutua Moscow ki got nahi Donbas kam kai zo si la a kumsang ni la som lia ana la o Crimea to ki chot matna ling sa ding sule Ukraine hanglam zo si sule Russia ko na ana pampet gam o le tutua thunei naw Moldova chanthunga to pha nungla ding ko danowin na sei nahi hichi thu to kilona Ukraine Defense Ministry akon donbun na in Twitter mangsan Ukraine gama Nazi vai homna sumang ding anatiu chu hilo be in ichi second phase agal bol naw hi Ukraine solam gam kai hole thanglam gam ho ato pha ailole ala pi nom dano ana to dano win het thi aita ya ti nahi Russia se paitin chi gam kai si hi tulutiwa ki pi phamana apu lujing na ban over adisia ti na tu hi kalkal jing achu aitai Mariupol Kharkiv le kopi dang dang ho zong adisia military infrastructure ho si hitalova chenna residential building ho ki sanjong dipna nei lawa akap jing na ban ovin wang homni sun Russia President Vladimir Putinin Ukraine chunga galzo na chu akinai in Mariupol kopi chu aki ho do tai anati nahi Mariupol munal han mormun mixer technology akon mu thei chu gal ka si ahin ko khu tha ki lai le symmetry azit avaya khandan chu mochi the ahi tin tulut sun sai be nahi achi sawang homni sun United States President Joe Biden in Ukraine ki thopinan athapin dangka $800 million anakai ki in ahi hichi ki thopina chu galman sa adia ghost drone tizong apangin ahi kiti hichi tu pon nahi Russia na ka bia ho chia solam Ukraine mon hwagal athabi banga ahatsa chi jiu ahi kiti hichi packet sa hin pumpi len howitzer tampi achang lakhale sang somdile sangli tactical drone tisu kamikaze drone switchblades drone ho bangchet kaif maninga US na tumbia asimle adang dang hosong piding atina banova US le alloy western gamhon agan na thei pina piding alo ho api alloy divin angi olina hi sule US in direct economic package ailo le assistant adinga dangka $500 million zong direct nga api din asay nahi kahit hikat su tulitua hi Germany gamhin ahinabang ta Ukraine kithopi na mancha alien ho api do na anay lo zile akilay home now ahinabang ta ahat zo lo zia buhay na umjing su hi sale Russia chunga sanction khawta apon kong bang uwa Germany France le gampa chumpin Russia hinga galman cha azu jing na lai un tu su khat chun asay nahi achi sani khwa Israelin
Gaza munla le tuna anakap zo tu ni khusun Gaza Strip mapanin rocket tumvel chu Israel gama gargu bolhon anakap lut kinovi tin thulu hauminahi hichi thu to kimatsun Gaza to sumkor veina natong otsi le walena sun chu Israel thunaitian anakha kitavinahi masanga galetu la anale thu siu chu tu changa hi Israel ten economic lampanga preserve ya thamding agu novin thulu chun asei nahi gansi mi si jang chun Israel sepaite to kidente na Palestine mi somngale sagi walin kisu khana anei vinhi hichi ki bonahi aw aksa max monasu ahin bana Palestine te chun himna thal song sule puki thei homangsa western wa monasu Israel sepaite chu aneki ditte pio ahi gahe thei khachu ar aksa max monhi Muslim te sule Jews te dingela mun poi mota haki chu jingna khachu hi Fans kamsunga nice kupia hawla sa khat amin Christopher kitipa chu hawin sung a welcome pi chemcha sa anahi na bana akuma hudinga hong lailu kum som sigilania upa nans khat jang chu amasangin hi tin thulu awminahi hichi khulha kingo pa chu mat to hitai tin police turunin asai bianahi France President term milhan na Emmanuel Macron chu ani vai channa dingen president dingen hando akai kitta nahi kum som lilia upa Emmanuel Macron hin akitet pi far rights leader Marine Le Pen chu marginal chabawa azo hitin tusu chuna seibe nahi alangkana Macron dei lohon opposition party anungzui hon ki phinna nonchum chuma na sata in anai uve tin thulup chuna seibe nahi Mandalay District sunga tinga National League for Democracy Vice President tu lai ko lai chu achisa lakaw ni sim somligit ni chung to atisan lut cerebral ischemia in anathita na hitin vai geita athulut khat chuna sei nahi ama hi achisa phat sunga military junta hon section 505 a noya waran anaso khumji wa agi sialna pindaya humlam sana state muna anathi a hitin agi sei nahi ama thina ji pen hi idinga gin mochu achi sala kauni sim somleni ni khwa military junta hon ain naipi ja su chu tudu dinga anamat nga na thao along damsa chu ni sim somlegi nia mandalay kopia file station com lampa ma modo na hi thu azazia adamona heart hypertension chule diabetes nei sa na hi chu analhu lo pai ahita ekiti nahi Gayati khatsu achisa kumsang ni le somletum kumapat National League for Democracy Vice Chairman pan mona hintu pan hitan hi nisim som ni lakhat ni halam ni dan ni belsun dawi muna guerrilla force chung tanin tharial region a dawi khupia maitil soro munasun bom na po ke sa min hi sule islai munasun resistant group munasun laptop ni sule sum dangka 23 lakhs kyat zong ana somdo vetin thlut chuna seibian hi hichi maitel company hi government company khat hi na bana ana to ho zong anga adiwa hagi na adai sing sau hi dawe guerrilla force sakon thlut chuna hichi paisa achomdo ho chu military junta humalta galbol ji a gan thena tho ho ki thopina dinga ki pidok ding a hi ati bine hi Sagyang Rizala Kani Township Munasun Local Defense Force Hon Janta Sipiho Su Landmine Anakam Pom Lava Sipay Kanantina Tuin Sule Lisu Nasata In Kisuka Na Anayovetin Dictatorship Revolutionary People Army DRPA Huakon Tulutsun Asaynahi Hichi Konveichu Pil Ser Timon Janta Sipay Te Supply Dinga Chiwa Hi Ekiti Lakaw ni sim som lagup niya Mahatupi Sinland Defense Force
Hoto zanta sepaite ki kap tu nawa zanta sipai somwal thina na tukvin nga in ki sukhana anane uvetin thuluk awmin hi hafta masalama pana ki kap tu nahi ana umsing ahi na bana zanta sipaite hen matupi ho hi anadal hawa hinla azot pana ho le ve ho hi somle hal ha ka kop pe wa matupi le akim bel ko ha kon mihem sanga walin galzam na to lo hitai akiti nai cha gi puddo hi zeng wang ovin matupi Finland Defense Force ho hin tu sana military zunda sipaite hi ver som gup delival ka topi o anahitan sule amo hola mazong ni somlanga Valentina ana tu ova somni lekhat lamzong nasata gi su kho na nei sau hitai